koca Haruna Ferouz iminsi myinshi kongera kugaruka mu Rwanda. Amahoro meza, tumeze neza. Koca makuruzi ni meza vraiment turashima. Hanyuma ntago twari dusanga tuguherutse mu Rwanda ko tugize amahirwe turakubonye mino minsi Haruna Ferouz arimo arakora iki n'icyo tuwe kuri Haruna Ferouz muri iki gihe. Je naje gutembera, naje nama equipe yampamagaye tuze kuvugana. Ego nace profita kureba amamatch ya Rayon Sport, narevya amamatch atatu yose ya Rayon Sport. Ego icyo ndimo. Bese usanzwe n'ubundi uri mu Rwanda mino minsi usanzwe n'ubundi uri mu Rwanda. Ego maze nk'ibyumweru bibiri ndinga mu Rwanda. Hanyuma se iyi Rayon Sport urimo aribona gute? Vraiment Rayon Sport irashimisha, ifite abakinyi beza n'umutoza ubona ko abakinyi baramumvira. Equipe ifise iri mu rwego rwo hejuru muri uwo mwanya. Yego. Hanyuma coach uvuze ngo Rayon Sport iri ku rwego rwo hejuru. Ere ku rwego nyine rumeze gute cyangwa tudusobanurire nk'uwabaye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport nk'umuntu by'umwihariko expert cyangwa se umutoza navuga ko akomeye cyane muri career y'ubutoza. Je navugira kuri iyi match ndimo kubona sibye irya ya finale. Ubonye abakinyi basimbura bakina umukino batuje, umukino mwiza, ubona ko equipe iri mu rwego rwiza. Hanyuma muri match za mbere wabonye no warebye match Sekafa yose warayibonye ugereranyije equipe ya Rayon Sport ko yakinnye wahikize ikintu ikipe wasobanura gute mu buryo bw'imikinire? Vraiment ikizere cya Rayon Sport kuri uno mwaka no bizeza abakunzi ko yogera kure no mu matsinda irashobora kurengana muri imikino yo muri Afrika no muri championnat ndazi ko no mwaka izokora ibyiza gusuma. Rayon Sport ibona nk'ikipe ishobora kuba yagira mu matsinda kana yarenga. Yego vraiment kugeranije n'ama equipe ndimo kubona ama match y'imyitozo barimo gukora ama Afrika. Uri umutoza ugomba gukurikirana ama match yose, nta match nimwe ugomba kwirengagiza. Ntuzi umwanya n'umwanya urashobora gusimbiraho ukaba wafashe iyo equipe muri uwo mwanya irimo gukina. Yego. Hanyuma se warebye finale Rayon Sport gutwara Sekafa nyuma y'imyaka 28 bisobanuye iki ku mupira w'u Rwanda, bisobanuye iki by'umwihariko ku rwanda y'ikipe ya Rayon Sport? No ni mu karere Rayon Sport iserukira akarere kose. Je no iri n'amahirwe kubera ifite abakinyi bafise ishaka berekanye ishaka, berekanye ubushake mu gukina. Je navuga yuko uko nabonye finale Rayon Sport yakinye umukinyo wo kugerageza gushaka ibitsindo ibitego, ntashaka gukina ngo ikine kugira ngo yinezereze. Oya, ifite objectif kanaka. Peut-être ibyo byose bivana n'umutoza objectif afite abishiramo abakinyi. Hanyuma coach uburyo wavuye muri Rayon Sport wabisobanura gute utandukana nayo? Birumvikana bavuze yuko tugomba kugumana abatoza babiri. Sinavuye muri Rayon Sport ngo nananiwe, abafana bose n'ubu bambonye baranshimira n'aba president aba journaliste abamenyesha makuru bose bazimuru uko navuye muri Rayon Sport. Sinavuyeyo nabi n'ubu sinoyivuga nabi vraiment. Hanyuma coach hari statement ugize kurekura umuco umwe cyangwa se gutangaza umunsi umwe uvuga uti Rayon Sport yatsinzwe ariko wari kuri bande touche ngo wari urimo rasoma kola ngo urimo rareba ngo uri muri Ambazimana hagati muri match. Bamwe bakavuga bati ko umutoza arimo arasoma kola ari muri match naho umutoza wa Rayon Sport wenyine ifite. Bamwe akabango ntago byari bikwiye, abandi tibirakwiye. Cya kintu wagisobanura gute coach? Iya ni bisanzwe gose. Mbere urebye uko natoreje Rayon Sport ukwezi kose cyangwa ukwezi na n'icyumweru kimwe uri umutozo umwe ku equipe nka Rayon Sport, uri umutozo umwe atamunge karya na kamere kiwanje ngomba gusoma kora ndi muri bande touche, ndi umutoza mukuru cyangwa ndi umutoza ufashe. Nese coach iyo murasoma kora uri kuri bande touche ntabwo match igusiga? Ntabwo match igusiga usoma kora sama si kora
kora ni mirongo kanaka runaka ugomba gukora kugira abakinyi bakora ingoga n'Imana ibigufashemwo. Hanyuma se vati coach au kanonya ngwenda unagasone kugira ngo n'abantu mu Rwanda bakamenye ko nyine harimo abatarabifashe neza babaga bati umutoza niba arimo arasoma kora by'umwihariko ntago arimo arareba mu kibuga ngafokasinge ku mukino. Yego nibyo ngagiye kwiyambaza Imana bisa nkaho Mathieu ku mutoza yaba yamushiranye ko match zose nasinze match zitatu ko batabivuze zikurikiranya. Sibye match ya APR niriya yo mu Bugesera ko bose batavuze ko iriya kora niyo yamfashije, ariko ugutsindwa birabaho no gutsinda birabaho. Urashobora gusaba Imana n'undi agasaba Imana, bivana n'ingene rero Imana yaba yaguteguriye. Hanyuma iyi Rayon Sport navuga ko iri organize cyane nuko uburyo imagende kina. Rayon Sport uyu mwaka kuri wowe iyaba ariyo equipe ufite n'ubundi bikombe ni bari kubitwara. Oya biravana. Sinovuga ko ni equipe ujemwo ugomba gushiramo ivy'iwawe, technique yawe, tactique yawe n'ivyumviro vyawe kugira abakinyi bakumve. Sinovuga ngo nje muri Rayon Sport nce fata birya bikombe vyose n'umutoza bafite, ndazi ko afite experience, afite n'uburambe mu butoza. Hanyuma umutoza hari ingingo n'icyo amuvuga kuri wowe? Hari ingingo abantu bose bazi ko ari umutoza abimenyereye, afitemo uburambe, yavuye Burundi, afite amateka, yaje no mu Rwanda. Ubona ko na equipe yafashije yari muri Kiyovu Sport mu gihe turi muri Rayon Sport. Kiyovu Sport nta bakinyi beza cyane yari ifite, ariko yari yagarara, ariko n'igihe yavuyemo wabonye ko byatanguye kugorana gake. Hanyuma hari abakinyi tutazi ko udufashe unadusobanurire cyane. Umukinyi witwa Erdinho, umukinyi Erdinho Mukono Rayon Sport asinyishije, n'umukinyi umeze gute, akina gute? Je ejo bundi nabibonye muri YouTube turavugana n'umutoza wa equipe nationale, navuze nti Rayon Sport iraronse umukinyi gusa. Icyo navuze ko Rayon Sport mwaronse umukinyi aza kubafasha. Hanyuma se Erdinho nyine yangu ugerageza usobanurire n'umukinyi ukina gute, ameze gute? Ni umukinyi ukina 6-8 ni box to box, ni umukinyi ukina box to box, aratsinda, arazibira, aranagabura, atanga n'amapasi ya nyuma. Nk'ikipe y'igihugu y'u Burundi n'umukinyi ubanzamo ni equipe rimwe arabanzamo, bivana n'amamaci. So umukinyi tuvuga ko match yose agomba kuguma hanze, adafise ubu yaronse equipe kandi equipe y'izina, ndazi ko azokora ibirushirizaho uko yahora akora. Hanyuma coach, mbere yuko tukureka kugira ngo ugende kuri career yawe none uvuze ko waje anga mu Rwanda uje kuvugana n'amakipe banga, hari amakipe ubona bikunze wasinyira mu Rwanda? Yego nibanga nyene, wabivuze ko atari banga, nibanga nyene, nta kuvuga ngo naje kuvuga na equipe runaka. Nico gituma nashaka no kuboneka, naje ku mikino ya Rayon Sport, ndaboneka kuri stade kubera turacyafitaniye imivuganire myiza n'abatoza n'abayobozi ba Rayon Sport. Nico gituma nasabye ko noza kureba match, ariko je si umuntu uza kugenda kureba buri match. Hanyuma se byashoboka ko muri uyu mwaka twongera kubona Haruna Feruza atoza? Birashoboka, bidashobotse ndasubira mu rugo, ntoze mu rugo. Hano mu Rwanda birashoboka ko waza kubakomeza kwatoza? Yego cyane birashoboka. Hari amakipe ari muri muravugana? Yego nabivuze kare ko ari ama equipe turimo kuvugana, bikunze muri championnat barashobora kumbona, batambonye no kuvuga ko tutumvikanye mu bintu bimwe twari twumvikana. Ni amakipe hano mu cyiciro cya mbere mu mavugana? Yego cyane, ni ikicaro cya mbere, ufite licence A cyane igicaro cya mbere. Ni amakipe angahe byibuze batubwira? Nago wenda ntiyatubwira amazina, ni amakipe angahe muri mu biganiro? Oya, iyo ni banga ryanjye, sinshobora kuvuga ngo na amakipe angahe. Oya, ni banga, wavuze ko ari banga, ritegereza kuguma ari banga. Hanyuma ari ikipe yitwa Aigle Noir izahura na Al Hilal. Aigle Noir ni ikipe imeze gute izahura na Al Hilal? Oya, ivyo ni entraîneur wa Al Hilal agomba kugenda kurusuzuma amamatch ya Aigle Noir. Jesu novuga Aigle Noir imeze uko, ariko imeze neza. Aigle Noir imeze neza
Aigle Noire imeze neza, byose mu mupira birashoboka ko El Hilal uko wabonye uko yatangiye shampiyona nuko yahereje shampiyona suko vyari kumwe. Jimmy n'umutoza mukuru arashobora kuyisoma cyangwa kocha wa El Hilal arashobora gusoma Aigle Noire, byose biravana kube El Hilal yagabanije abakinyi na Aigle Noire yongerejemo abakinyi. Gushimire cyane. Ego nanje ndabashimiye.